Nekada naučim malo kako je kad napadaju. Ja, izvinjavam se što nisam mogao prije, ja iz kancelarije. Kad dole... Nas već počeli Nisam. mutit. Hajde. Kako ste? Kako ste? Hvala vam, sretan praznik svima. Hvala. Hajde rješavamo da vidimo šta smo. Naravno, jeste. Bio sam, govorio sam ovdje o ovom problemu i komunalca i onih kamiona što su oni napravili više osovinski, kaže da odjednom prevuku, a vama kad prođu ovdje, to trese se sve. Ovo je ogromno naselje ovdje, autobusi, nigdje trotoara nema. Nema, nije problem kamioni kompreda. Evo dole su odradili 100 metara i stali su. Problem je samo dole, jesu ovi problemi su, dakle, prva stvar je trotoar. Oborinske vode, znači nemaju gdje ići na ulicu, to je katastrofa, ne može svojati. Dakle, i ovaj dio, sve od ozgo što silazi ide na ulicu. Tako. Praktično vi kad idete, kiša kad pada... Tako, ne može svojati ulicu. Da. Onda dođe i odborinski voda. Da. To će ovdje dole. Sve ovdje dole u kući. Sve u kuću. Stavljene su drenažne cijevi, to je sad začepljeno. Nema drenažne. Nema ništa. Ali nema ništa, ovdje ja... Dakle, nisu ovdje, da neko ne misli da mi nešto pričamo što nije. Dakle, nema cijevi ovdje, nisu. Ili šta su? Nema. Osnovna stvar, trotoar. Ovdje voda prolazi ovdje, tu, a tamo vi. Dobro, vi bili zadovoljni bar s jedne strane da je trotoar, samo... S jedne strane, da. Da, s jedne strane, samo da djeca mogu ići. Ne krenulo bilo, ali... Ajde da vidimo, šta? Gdje su Vuka? Šta? Ima dole se vratili 100. Evo ga dole trotoar, jest. Ja, taj što ide od ozdo, samo da se produži ovam. Onda Reci. asfalt. Ja. Ovo je Titin asfalt još. Veliš Titin asfalt. Jer, Boga. Pa dobar Oni samo asfalt onda. krpi. Da. Da se komplet presvuče, se digne ovaj Evo, vama je problem i ovaj dio stalno, dakle, moraju malo... Nisu oni problem. Nisu toliko, ali moraju malo sporije voziti. Moraju sporije voziti. Problem su građevinski kamioni, petosavinci koji vuku zemlju i iskope. Mi smo, bila je dole zabrana. Da. Koliko smije prolaziti posljedno. Neko je skinuo ponovo i ostalo je samo kompreda baš. Oni prolaze ovdje... To ste vi već, dobro, sad je gore deponija i ovdje je bilo bitno da oni prolaze na način da ne rasipaju, da moraju sporije voziti, jer mora sporije. Ovo je ipak teretan kamion, a vama sve pravi problem. Znam da se ljudi žalili, pucaju kuće. Eno meni pogleda, ali sve pločice za stepenice. Gdje su ovdje u kući, jel? Ja, ona kuća, eno tamo stepenice, evo nek snimi sve jedna po jedna otpada, jer se trese. Ja kad sam u kući, to se trese sve živo. Jeste, znam, pričali smo, bio sam obilazio, ali sad idem konkretnije. Sad da prikažemo problem, da vidimo svi problem i da idemo taj problem rješavati. Ovo nije nešto puno novca, trotoar se može uraditi, mora uraditi. To su stvari koje su prioritetne. Onda napraviti drenaže gdje treba, gdje se vidi ti problemi koji su drenažni. Zna se, vi znate gdje je. Nije to na cijeloj dužini. Su portili koji su prekrivi, ne znam da su. Od ovdje. Stale, naš gledaj nešto tu staje. Ja sam od oni krenuli od mjesna zajednica grada tu. Šta ste radili s njima? Ispada smo rula. Ma rura, pa ispade, dobro, vi ste nekako van onog, kako kažu, do Irca, jel? Jasminovog do Irca, pa do Velika. Jasminovog, jel, hajde, dobro. Tako, pa bio sam ja s vama na gradskom vijeću. Pa znate što sam radio, ja sam ih uvijek kad smo grijali, ja i Ohro ganjao. I ko je to izganjao? Nije niko još ništa izganjao. Ali nismo ovdje, jesmo za one... Jeste, za Moluhe. Za Moluhe još ostalo. Ja i Ohro bili, ali... Dobro. Mi smo radili za Bukinje, Šički. Dobro, oni su dobili... I plus svi ostali do kuća. Prije bilo moraš dati 15.000 maraka za svaku kuću priključak. Pa nas su zvali u službu. A sad... Iznijeli su plan, kad napravilo centralno grijanje. Plan je samo ona strana od doma, zato što ima... Ovamo, vas nisu ni stavili. Nema ništa. Pa sad kad su radili ovdje sam... Ja sam tražio od bolnice da se ostavi... Odmah prostor za ovo. Da se more provući. I što je još apsurdno... Da li su radili, ne znam. Vi ste praktično prva naseljena mjesna zajednica nakon termoelektrane gdje prolazi vod centralnog grijanja. A šta otpad ide nama? Šljatište, sve ide. deponija. Našu skrotu postavili. Gdje idu oni 5 miliona što uzimaju za? Znam, od termoelektrane za toplifikaciju. Ušina, Bukinje, Šički, Kreka i Solana mi. Ja, to je trebalo, vi ste prioritet u tim mjesnim zajednicama. To treba uložiti te mjesne zajednice koje udišu u taj zrak.
To ono što su oni govorili, kaže, kriva termoelektrana. Vi kad založite ovdje, vi ne možete disati više. A moramo se grijeti. A moraš založiti, znam. I ovo je samo dokazivanje da sam, kad sam bio, dok sam u vijeću upozoravao i onda i natjerao da ide do kuća, ali sad samo trebamo ići na apsolutno. Evo ovako, je li kod vas imamo tih 5 miliona svake godine? Pitam, a ja znam odgovor, ali sad ću moram pitat. Da mi uzmemo kakav namjenski kredit Evropske unije, svi govore o, evo, aerozagađenju Tuzla među najzagađenijim gradovima, imaju ti fondovi, zar nije uzeti kakav dobar kredit, pa od ovih 5 miliona vraća taj kredit, pokri cijeli grad toplifikacijom. I to bez priključaka, bez naknade. To je svima nama u interesu. Toplificiraju Lukavac, Živinice, a Tuzla ne ništa. A evo, Mićo, promijenit ćemo mi to. Problem sad, ovaj dio ne zadovoljava kompletno tu termoelektrana, blok 7 bi možda zadovoljio, ali on je prekinuo šta je sad tu, ja nisam u to. Sad će za to, ali ovako sad se mora uraditi. Dobro, ali i ovo je bitno, nije ovo stvar koja je... I ovo vam je bitno, kad već imamo centralno. Iz oborinske vode. Iz oborinske vode. Dakle, ovdje smo definisali problem oborinskih voda, prioritet vam je trotoar. Trotoar i ovaj kompletan asfalt da se presvuče, a ne da samo da se krpi. Već po sirotinske gače, samo krpi. A razumijemo, ali to kažem, imamo ove koje hitne moramo napraviti i ove kapitalne. Preslačenje cijelog je malo više sredstava i vremena. A trotoar je prioritet da se sačuvaju djeca, da budu bezbjedni do škole. Da smo mi složni pa da napravimo ko u Napolju, dole u Mostaru, pa da ono ko smeće bude po gradu. Znam, pa i vi tolerišete, znam, dok sam bio dolazio. Ovdje imamo neko mjesto da se otiraju. Zato treba obratiti pažnju na ovu mjesnu zajednicu. A dobro, Ima nasaku. dosta tih infrastrukturnih Mi problema. možemo napraviti zapreku da ne prolazi uopšte komunalno auto. Da ne prolaze kamioni. Nek naprave, nek izmeste lokaciju, nek nađu neku drugu da im je malo prodišemo. Mi u ljetnom periodu imamo jako težak zrak, nama smrdi, ono povrće se cijedi kroz one kontejnere. Da. Ne peru se kamioni. Da, to je malo, dakle ovdje mora biti veća higijena radi prolaska kamiona, ovo je cijela deponija, svi. A jeste, ide. Pa eto, praktično ste, pravi ste, evo sad ovaj što je prošao ostalo, Evo evo. trotoara, raste tu travag iz toga, asfalt. Jeste, ovo je trag, tačno od ovog kamiona. Treba se strugati, oprati. Trenutno ne smrdi sad, ali kad prođe... Ali ljeti je problem. U ljetnom periodu je užas. U ljetnom periodu on je peru kamioni. A nije samo što smrdi, zaraza. To bi trebalo da se pere. Djeca prolaze do škole. Ja ne znam stvarno dokle će oni koristiti ovaj... Pa do 2020. valjda su još idu Dok ne počne smeće na nas. Prošla 20. Mene 20 i 30. Ja. Ali je dotad bar, dakle, redovnija higijena što ne zahtijeva nikakva velika sredstva, trotoar se svakako može vratiti i ovdje gdje su oborinske te problematične ucijeviti. Pa hvala Bogu. Da se sabirnike napraviti i riješiti problem. Površinske vode kanališu, da ne idu nama u kuće. Razumio sam. Hvala vam što ste izašli, rekli, ispričali. Jer Cilj mi je, vidjeli ste šta radim, idemo, obilazim, detektujemo probleme i onda što sam primijetio, što je dobro, već tamo gdje smo bili, idu za nama i prave. Hajde, kaže, da urade. Tako da je i to dobro. Ako ništa da ih natjeramo među vremenu, ako ne bude, evo uskoro svakako će se stanje promijeniti. Riječ uvažava dugosti u gradskom vijeću. Ali drugačije je kad imam priliku odluke, kad ne moram nešto pitati, nekog moliti, svađati se, nego jednostavno odluka da sačuvam obraz, idi uradi, nemoj da se sramotim. Sutra ćete mi vi prozvat, evo vidi, jesi bio s nama govorio, a isto, strašno bolo. Pa bilo bi strašno bolo, evo, ovo je snimljeno, imat ćete i vi ovaj snimak zabilježen, sutra ako bude minus se pogledaj, sramote. Pa gradsko vijeće je zakonodavna vlast, jasno je samo izvršna vlast. A sve ove stvari ne moraju prolaziti kroz gradsko vijeće. Ovdje službe radi, služba komunalne poslove, ima sve aktivnosti koje su redovna plan. Ali ako mi idemo prema vama, ne veze, mi ćemo i na vijeće doći pa se protestovati tamo. Bio sam i na kolegiju, bio sam i na gradskom vijeću. Ma može, mi ćemo na vijeće, ako treba. Jači smo mi nego na gradsko vijeće. Oni sami, a mi svi. Ne veze, ne brinem se, ja za to. Radit će oni, imaju onda rade. Da nam je da se to ostvari što sad razmatra. Ipak i mi smo ljudi u ovom mjestu. Razumio sam. Nije samo od Irca pa na gore. Zato sam tu da ostavimo trag, da ne bude rekli, kazali, bit će. Na internetu stoji, svako može skinuti sutra ako bude u prilici, a ne uradim, evo, sramota. Dakle, dogovorili se,
trotoar je prioritet, oborinske vode da riješimo i čišćenje, posebno ljeti da bude... Ako Jeste. mogućnosti da se presvuče ponovo. A dobro, to je već projekat, ne smijem sad reći kad će. Moram biti otvoren, da. Ne, Samo po mogućnosti, ako se može. problem puća. meni je cilj udarne rupe da riješimo, neravnine, da nema tih opasnosti za vožnju, a onda kvalitet samog kolovoza u prvom priliku. Zdravi živi bili, vidimo se. Idemo dalje. Hvala i tebi. Sretno. Svima, sretno. Hvala što ste me sačekali. Eto, samo da Malo i čekali. Malo priča ako predizborja. Pa ja nisam nikad pričao, čak kad su ne bile priče, kad su svi šutili, ja sam uspio pričom dobiti da se izborimo za ljudska prava. Evo mi vas. Koga Ja prijave, kažem, jedno rodici Ćao. jedini što je pričao I realizovao. i znate šta? Jeste se vi bazamovali? Pa nisam, ali eto, onako. Ja se... Ja znam kad ste počeli da ste takvi bili. Sličan bio. Pa malo sport, malo redovna aktivnost, malo ja na one iz vlasti se tam nagovorim i onda rasteretim se. Pa to je ono, kaže moja Dobro mi dođe. raca, kaže, on kaže to, istrese iz sebe i taman. I na njih taman. A onda nek se oni crklete. Hvala vam, zdravi živi bili. Vidimo se. Sretno.